Welkom by ons gids oor gebruik Sagebesinis Cloud Payroll om betaalstrokies per e-pos te stuur. In vandag se digitale wêreld bied hierdie metode 'n veilige en doeltreffende manier om betaalstaatinligting direk na werknemers se inbokse te versprei wat privaatheid en nakoming verseker. Om te begin, kry toegang tot die salarisstrokie module deur na verslae te navigeer en salarisstrokie opsies te kies. Gebruik filters om spesifieke werknemers of departemente te kies. Konfigureer verslaginstellings deur die salarisstrokieperiode te kies en te besluit op gedetailleerde of opgesomde inligting. Stap 1. Kry toegang tot die salarisstrokie module. Navigeer na verslae en kies verslae looistrokie om toegang tot salarisstrokie opsies te verkry. Stap 2. Kies werknemers. Gebruik die beskikbare filters om spesifieke werknemers, departemente of die hele maatskappy te kies. Opsies sluit in sortering volgens naam, werknemer of departement. Stap 3. Konfigureer verslaginstellings. Kies die salarisstrokieperiode, huidige of vorige. Kies of gedetailleerde of opgesomde salarisstrokie inligting ingesluit moet word. Stap 4. Genereer en hersien betaalstrokies. Klik op genereer verslag om die betaalstrokies te sien voordat u dit stuur. Maak seker dat alle besonderhede akkuraat is om enige teenstrydighede te voorkom. Stap 5. E-pos betaalstrokies. Sodra dit nagegaan is, klik die e-pos knoppie. Maak seker dat elke werknemer se e-posadres op datum en korrek ingevoer is. Betaalstrokies kan met of sonder bykomende wagwoordbeskerming gestuur word. Nadat u die betaalstrokies gegenereer en vir akkuraatheid nagegaan het, klik die e-pos knoppie om dit te stuur. Maak seker dat elke werknemer se e-posadres korrek is. Hierdie proses stroomlyn nie net die salarisadministrasie nie, maar verbeter ook datasekuriteit. Dankie vir die kyk.